film star ma introduce tawjage kui achumba hai lambi hariba gospel film asigi main role na lobi ba kui brother ni magi maming amadi ma loriba role si kari na habdom introduce to bisi ai gi ming Akash Khetri ke sampa ta gini film asida ina beta main role hai tare wai fattaba no pani sari base yam ngai jare adi film release to da koi pulna amu yaminar su de